Manipod kini Kabsat Delio sa napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Dirma ng biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay Jabroad. Nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas. Nakaurnungak ba si titi kwarta kat iso ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, rumara kong. Mapan ka kadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. Wan nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga road, kitaem da kita masingir mo akwarta tapno saan mo amaragrag. Way nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminan ti belt bag mo kahit. Adamot basait ang kail. Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin ang numero. Kano nga rung nagbayan kayaw? Kat inton maalak Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malagaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na ang kalno ko Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na ang kalsibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublian na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ijabron. Kat agpapautang itan. Uray sa arin nga agtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan nan. Wen, nga maluglugi nga road, taadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan sa amat ipag. Ne, kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. Adda ngamin paggasto sa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak ngaminan iti mabiit. Kat iso ti urlungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayjay. Agur-urnungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasarkin ko Naimbag man, taadapay lang nangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoite Drama. Dito iti lugar may Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patadpay. Sa dino ngay abanda dito'y tayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayjay poon ti dakkelamangga. Ha? Mabalin moten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta? Kat siyempre ubing kapay mo't. Kan naparagsitak pay. Nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden adito'y balay mo.
Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas tati plano ta saan? Agdenatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? At daya nubya na? At damot. Insangpet na nga rudin ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta da na ngayat kina uncle ang napintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan nubinulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumutin ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. May bagman ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam. Iso ni Isabel, nobyak. At damagay man nubya yung angkan. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag. Antay. Antay ko ta uncle ko mat tinubyaw. Well, rumbang lang nga awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon, numakaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kan Delio. Iranranam mo't ti umayag singsingir kat adda to'y nobyak. Kasapulak namin ti kwarta uncle. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak, Delio. Agbayad akto ka di, no adda kwartak. Kaano ngay uncle? Intun adda Saktok ti umay balay yun adda kwartak. Ala, agawid kan, Delio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpensyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman to. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon iti likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbaga ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagag kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na dito Anya? Kat, to'y nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne,
Apay kasta tibagbangam kanyak Sabel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbud ka. Kwa, nakamom iti day tayo. Hay! Saan na masapula maamwam? Ulbud ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbud mo kanyak. Ay, pasensya kan, Sabel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbud mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbud alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabel, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Nung kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplahan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay! Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak nga rudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi eh. Ay, tsakayat dito eh. Naangdod dada dito eh. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa pumanaw akon. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala. Sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka, agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon ani Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawain? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyamot ti kastangar aramida mon Sibiyaw. Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Addan na kam di anak mo ipag. At damot kinkwanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak. Basol mo, Sibiyaw. Le,
Apay asak ti pabasulam ngay. Diya anak mo At damat na nan. Awan bibiyang kuditan. Ta ex-con day diya babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tiriknakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tiriknakken ko na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jaypay. Ni Sabil nga raw tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawag tsakmoy. Bay-bay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuraw. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga raw. Bye. Sino man ang kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Sabil. Adaya babae katawan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit di dayta. Tapno maka-chicks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Ne, aldaw magaya man. Ay na, bigat man. Ayan tayo cellphone ko. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone ko. Dito yung matisigot apang ikak sakbay amaturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot apang ikabkabilak Awan mo tayo. Ang mga nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible Ijay mo talat nang ikabilak idirabi Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkanano ko mata cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay no awanan kontak ko kalakwada. Mga dakit din! Sa pulam to no madamdam Ta amang ano natin naglaang wano nalipatam tinangi kabilam. Ni. Ay. Ayan diagon una cellphone. Sino man nandito umawag, Delio? Kunak to pay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Iyag mo na ita. Amangan mo customer tayo Ay, saan? Jak ito dayto Masapol na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya? This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda? Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day jay babae. Awagam jay cellphone mo. Imayak na tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nangisendam ngay? Kat nag-text naman. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Dyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon.
Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, Uncle. Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala. Ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano toto pamuno saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, Uncle. Nakimusan lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapoy ti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, idida mo pa'y laeng. Nga adda sa bali nga ugali day di babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day di babae. Saan abale tan na ipablatter mo meten? Una nang. Matiliw ko man. Tapos naawanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbalina ka maag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbababawyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasamak, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikasjay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud na nagan tintay drama, Dear Manang Biyanang, makuna ka nasing petak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao, adda ngamin ugali ti asawa ka man nagrurod, arsagid kan nalaing agpabain, rugyak man nga rud ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuan akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kitaam laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbis pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad, may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato, may. Ay na, tila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masaduta ko na rumwar. Mapanakit di ija garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapa ka man anagawid. Nalpas mo dyan aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Una, grabe mo ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay na tila ibagbagam.
Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam Masuro na ka ron, tata. Inaggaskit din. Anya, kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas, kat naparswa. Ha? Awan mo nasaya nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream, mapukaw tumatla dagit ang agas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay, adun to ti dinadahil da. Katuray Espream lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aumpay ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo maday na. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Saanin? Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanin. Kat ano talaga akas ta ti aggarden. Agpasadak lang, bakit? Dak kayatan ta garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yaw, maray? Wano rin war ni Ede. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man no naan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarak ti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpaot at trabaho na. Hay, jakam mo iti dayja at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agiddakan. Taidda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka mateng. Anyat kukuam, aya. Ikatag nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pa'y la green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon tumat lang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa Tapno awan makitkita kon abuok diti ulo. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pa'y lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkunang agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawan idan. Ilakok kiteng. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akit din dagita aman manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamatan.
Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rod, mate. Unay mo tikas tuyan, nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mo't makasisiar. Kat no iso nga iti solusyon na. Ay, anyamot tan. Siganto mga min. Inimas mo iti gusto tininutom. Anyangay, naadukla nga rodan tinangan. No jak ka This imasag drama is owned by Jenna Almoy, the drama. Ngam no ka imasag, agreklamo ka maalat ta. Anya nga iti kayat mo nga aramidok lakay. Made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy, the drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan aya. Addaman di mo nagustuhan ije balayaw. Dahil manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na kanimari. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam itinasayaat. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anya mo da trafikan? Bad trip. Basi lagi nga rodan tinapasadaak. Ta traffic mate. Wish! Apay kanungay at rapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no damatay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di ta kiti partakan ta lumalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay na. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit maitabon dyan atay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo't tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw iti likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kat di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas na? Diyak lang amin kayat ama-stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga, Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa.
This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Ne, nakaparada man mo tanto'y tricycle yo, Mare. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, tasayang mo dagiti bulong tinyog may. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kumpleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reserbam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo agtawar. Kit nagriga mo tagaramid iti walis ting-ting. Kumaano pidpidutak lang ka iso. Ngam sa almait. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun no daduma. Ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salaang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barak! Ala, ay sus. Para day jay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, edi. Wana, ta nagbabarat mo na kita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramig ka na kita walis. Apay, awan na lakom oray maysa. Wana, ta nagbabarat na may. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di da pa'y maawatan day tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi day ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod lakan. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidanan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. No apay mo't ngamin nga daman menil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne, apay akasta ka ngay. Apay, sika lang ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Nabayagan nga agul uli makak.
Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo tikasta nga style mo. Tibulok nga style mo. Mari, Panawan mo tentap no irwar ko ti im-impanak asakit tinakam kan ka, Eddie. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apo kawon day ta asakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mari, anya ka din tatangay bagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kuana. Isu nga roda panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala kadagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Ti ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim. Ta saan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day ta nga style mo. Napunuan siguron jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wam ti asawam. No kayat mo pa'y amaurnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. sorry Mari. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuma ni Jabalay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pat akon Mari. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak kumakayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ay atin ka. Kat noon nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit dayjay? Agbalbaliw akon talaga.
Inikak iti tsansa ti asawa ng agbalbaliw kat kas iti imbagakan kwa na nulitan ng aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak matan nakita kan kwa na dagita tanagbalbaliwan anaming pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Kulasa. Dirma ng biyanang. At da nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging gapi mintas ti biyag ko, nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Agabang ka kunam? Pumanaw kan dito'y balay, Kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolina no aging nawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Saan nabalin At least, saan na ka mabannog? Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya. Apay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manin ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. At dan business ko. At dapayan lugan ko. Iso nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko ma. Mayat kit di ata pakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya? Di kay kadimandanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam Kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see Uwan, taumayak man ng agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, at dapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho ka manin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no agin nawid kiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon. At dan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kajilugan ko. Nga automatic. Amom tagmanehon. Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo ngay. At da jirwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y labumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at danobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y ngarod nana. Agba akaksamot teng. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. At damot angam. Jakman ammo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y naka-move on aya. Naka-move on ako, nana. Nalipat ako ni Adelio. Aywan. At dapay laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Una, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ada anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat ni Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpigsa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Libak ka pa lang. Kahit munsa ti makarama na. Sige, padasan ti ang kabil kanyak ti darum nga.
Ay sus, agap apa manendag iti agasawa kulasa. Isuda na kichay nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rod nga adilyo, anana. Ay, ganaban na Nakarma siguron. Gapu iti pa ng pasakit na kanya kidi. Ha? Ay na, makasangit manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit nana. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipate mo day tabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak na namin iti bagik. Ay ayat ti bagik. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron iti alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboyfriendam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoita Drama. Balot! Balot! Nimot adil nyo di lumabas nga glaklako iti balot nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balot. Ayaban nyo man nana, gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka nakakita kanya-kanya adilyaw. Uwan nga rod. Nakapasyar ka man. Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta ngay? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas tibiyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Kan medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kastan, awan problema. Kan, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahi tabasit atrak. Wan, pangilugluga na kitilako kanat nateng kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrig at latta. Basol mo Ape ngamin natilay na sa asawam. Ape ngamin ngayon sukat nak ide. Ha? Mano ti gatangan yung abalot? Nana Mariana? Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangted kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At 20 kat gatangan kulasa. At to'y matibayad ko. Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Madlaw ang agkon konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap-apa yun ukwa. Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga apa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lamasin sinit. Kasano kat tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak ta agpay suma ngamin nalinuko na kidi. Basta sinaan nak ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Alhabay-bay amon day ta kulasa. Napalabas ang dagi. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mangparak no madamdama iti tricycle. Umay ka kay din. Mabain ka pailaan. Ilugan mo ta sako abinaklay mo.
Anya day iya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rodan tay tulod kan. Agbayin-bayin ka pa'y laang kadama na palabas ta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siyak kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangal lilaw kan tumay di. Lino ko na laang. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari para ititunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kaya balang kantis ka. Manangal lilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Ne, saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak makiden ngam. San mangarod na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawan na nagkadkadwata. Naglive-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas jeti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta idi. Ngagnag ta di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa inubyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwendak laang. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Ne, umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana. Ayan mon, nakabaybayag ka. Mabisina ko. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agawa ama, kanay. Agsarawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito anak mo. Urayan mi ti isang put mo amakan. Bye, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. Adamot na luto ang makandita. Agluto ka ngamin Masadutak ngagluto. Basta urayan mi ti isang put mo amakan. Ay, Oh, agap-apa kay samanan iti asawam. wala nga rod. Awan na aldaw asan kami nga agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan ang agtrabaho y balay. Manya nga ay di nakatumpong kay ti sado ta babae. No siyak kumati na sawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyaman akmanan, kulasa. Isumot na anak kabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan nak ija kalsada. Kat kay kayat mo mutan? Apay, kayat mo asubyan daya a babae? Tilay bagbagam manin Diana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang daya a babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunno na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Kin inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asubyan jay ex mo? Agtal na ka kunak na eh. Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikat, papanamon nga eh. Rautat jay ex mo! Ha? Nagloko mo dayta dayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka ni? Di mon gargaryan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas atrak mo. Kawa mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pay laang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pala makamove on.
Awan matkarba nga amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo ah. Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka ngay sukat na kadyasawam bantayam. Ibulsam dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adelio. Ay, permi Saan la asikati sinungat day jay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day jeng ay nasawa na. Wala. Kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga di nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngaman niya nga'y adaditan, nalpasan, talon ti anak da. Gungguna na, ganaban na, tama na nga lilaw ngamin. Kulasa, ayan mo, aday padamag ko. Adak diti kusina nana, umay kayo dito ya. Ay na, pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio, nagsinada ka nun. Anya, kaano pa eh? Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio, kat nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya, kadagi dyan anak dangay, inala dyan asawa na. Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulan nga agar-aramakin ka. Hindi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakin ka. Ngumapay nga at di nakmutlaklonan. Ay kwa, urayak ngamin, ang mga nagsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublian day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, at dalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Isong aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan ka kulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublianda pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Wala. Ngumtalo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelio. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikardua nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Ay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelio. Ngam ay ayatumpay mo lagayam. Napukaw idin. Ngam idin nagsinadan iti asawa na. Nagsubli mo, mananday tarik na kang guana. Masiguradam, adimon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan kani Adelio. Anya, Kat kadwami dagiti talo aputot na. dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka. Ayat masapul mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmaman no abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis. Wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmaten Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida. Kaslawan anyaman na. Pakawanan na ko ma, Adelio.
Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan Diana, iso pangasim, di na kon riribukan. Sige, no kastamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabalik. Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Tababasit da pay. Iso asyak ti rumbeng ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito eh. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, ornusan tanti amin kadata. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Adeluhani, adto yung tikapin, at kapekan. Agyawan na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmut gaya man di asawa ni Adelio. Katne, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangalilaw da talaga. Manangalilaw da itang adilyo. Pinangnamnaman akmanan, iti awan. Ay, anyan. Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam. Talagang awan mataktak duran day ta lalaki sa una. Manangalilaw at talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut ket nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan a makisinublyanaken ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay paasa ka. Manangalilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry ko lasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Wano saan, urahim laangan ang mabalo ak. Ay saanin! Makaururay! Kanon to pa mabalo ka, into nagkabaw kan. Ay na! May kadwan day ti apan ang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadigan to makarma! This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinubyan da? Taadaan nakda. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kami ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana. Tadan pamilya na. Pumanaw ka ngaminin ijay. Wen tatang. Jak kaya ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Ay ayak launay ti bagik, tanamidwa anang namnamaak iti awan. Agbabawi akan ng aklon iti may kadwa gundaway iti ex ko, tanaulit ti pan nakapasakit ko. Ngam pinilit ko ti bagik ang nag-move on. Kat kaasin na kalpasan ti sumagmamano abulan, nakalipat akmetlaeng aging gaan na kinobyo akmetan, kat nagkasar kami. Kat maragsakan na nakatumpunga kiti nasingpet, nagagat kan managayat nga asawa. Alakastan, tugay mo, kulasa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Rota, dirma ng biyanang, nakatumpong akiti asawa ama nagsakit, isa tunggal ang darik naan na iti bagina ibagbagak apambar na laang, tatamok rason na laang tikas jay, tapno saan ngagtrabaho. Gapo iti dayta imbagbagak asadot ti asawak, rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Ay, anya mo tikas tangaw gali mo Lucas, senyorito ka talaga, nakatugaw lat kukom di ti balayan. Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat ti biyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ti tiyan ko bakit? Jak makagaraw. Tanasakit no agkutiak. Pambar. Nagadwa pambar mo. Sadot ka kidi ay sa tamok. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo midikot. Isa na yung labak launay kan ka. Inayat ka nga uray tambay ka. Bayam, tano aging bagak. Agtrabaho akton. Kanon tupay ngay. Inton lumagto ta ulam. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo Lucas. Ha? Ay, saan ka di akas na ti bagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan.
Makatrabaho akmat kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardang kamanan. Bayam, tanood da kwartak agpacheck apak. Adula amin day tangay bagbagam. Agpa-check up nga. Anya ko mati-check upan da kan kangay, kagin sa sakit ka laang mo't. Sa anak nga gin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyan ko. Diyak kamukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam siyak pa'y lang tagluto. Rota anak ko. Umayak man. Ay, simre ka ko na. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Nay, apay akas tati tsuram nga glutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rod tatang. Nagbaakaklakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makaumamot di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tamo ng aramidon. Kat adan sa mo trikrik-naan na. Awan, pambar na laang day jay. Napambar launay gayam day tatao. Babawi ko na nakiasawa kan kuana. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod numay nga darikrik-naan na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rod laang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnamaan namang ipaiti kasapulan may. Masuronak. Agtrabaho mo't iday. Idi tagpakitang gilas laang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong awgali na. Sadot, di manugang yo, tatang. Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Ala, sumrag kayo Inawagan nak ngamin ti anak ko. Tada ka no rikrik naan na. Kat saan makaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanan nyo. Ala, ingkay kitaan ng ti anak yu iti silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabaho. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko, nanang. Masansansamot ti panagsakit ti tiyan mo, anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up, aya. Saan? Tamabai na ka dumawat iti kwartakin ni Rota, nanang. Kanayon na ngamin nga ibaga nga agpampambarak ka no. Anya? Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. Addan samot tan problema di ta tiyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito Saan nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakaasi akada kayo. Da kayo pala ti makaamu iti trabaho dito balay. Tane, sumanaw di manugang yun no diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check upak, agpampambarak la ka no. Isabay-bay ako. Apay ngay akas JJ asawam. Imbes at tulungan nakatap no agimbagkan kat makatrabaho kamutin. Ala, baybayan nyo nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambannog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay mo't gayam dito'y balay da Lucas na nasalya. Wan, balasang ko. Tainaya bandak nga umay agluto. Kastaya. Aywan, adalakok nga oil nana. Napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ay awan paggatang ko balasang ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana. Ikan kayo iti discount. Napintas na gito nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free a masahe na nana. Masahiyan kayo. Ay kwa. Nilaangan Lucas ti masahyam, tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, agsakit ni Lucas, nana? Wan nga road, balasang ko. Isuman ti masahyam, bareng agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak ton?
Ala, jakon pabayadan tilakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, bete. Ay na, okay lang data. Ibagam to kin ni bakit mo, tapa-check up na ka. Agungat no ibagak ti kasta, bete. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungot. Apay, saan amaasyan kan ka, kat asawa na ka? Atapon na ngamin ngagpampambarak laang, bete. Anya? Ala nga rod, jakon agbayag, tainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. Lucas ta, naggapu ka ije balay, bete? Wan rota, ay pa-check up mo di asawam, kasi mat, agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday jay, tapno saan nga trabaho. Ha? Maumak nga rudan iti dayjay nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mo't ngagpampambarlaang. Madlaw mo mo't ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dya asawak, bete. Nalay nga artista day jay. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kuana. Anya? No, da mangayat kang kuana, ipadawat kon. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanundag iti dingun me. Tanay, naibus kanon tay imbatik iti kaaruba kanunda. No kayat yo, yawid yo pa'y laang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No, jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na? Apay kumadi na kayat ka muna nga awan may tultulong na dito balay. Tanay talagil ilad tararamidan na. Ha? Mala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko. Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawis mo. Tapno daramata medyo balay dananang, Lucas. Apay nga ya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa lat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad lat kukuan na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik naan na. Nupat yun tumang amin di pambaritis. Nalay nga artista day jay. Kay awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kay kayat ko kay di pa yata saan ka ma-stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inak manen lakwan ida iti oil. Ken masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas di balay da balasang ko. Nagawid pa lang iti balay da abalayan. Ay, apay ngay. Yak manamaw. Agpaimbag pa siguro Ay, kastaya. Sige nga rod. Ijayin balay danana salya ti pagdiretsuak, tata. No kasta, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pag naedam, Lucas? Uwan betay. Tapno saan ka no ma-stress makakitkita kanyak. Anya, ay una hindi di arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo day. Tamakumikom nga min iti trabaho na. Mabambanog siguro. Kalpasan na, isupay lati agluto no sumangput ije balay. Ala, agpaimbag ka nga rod, Lucas. Ngamno kayat yo, mangtedak iti pagpa-check up mo. Ha? Kayat ko ti makatulong. Iso adi mo kumaikan iti sabali akay papanan ti kasto nga aramidek. Kakaiso na nga damot extra money. Iso nga itulong ko iti kasken ka nga agkasapulan. Ay na, agyaman ak nga rod abete. Alaman nga ron. Tano agimbagak, kit makatrabaho akmanen. Bayadak tumutlang. Di mo pa'y panunutan day tabayad-bayad, Lucas. Ti panagimbag mo ti unaam panunutan. Lucas, ayan mo. Ne, aglut-luto ka mo tananak ka. Una lang. Medyo mayat mo ti tiyan ko. Manipod nagtumarak.
Ay na, sapay kumata tuloy-tuloyin day ta panagimbag mo anak ko. Nagsaya at ni Bete ta pinabuludan na ta iti kwarta. Un nga ron nanang, nagsingpot na dya kalugaran tayo. Un nga road, nasingpo lang nga rodan, napintas pa'y, nagagat pa'y abalasang. Un nga ron nanang, iso ang naghasat to tagbaling nga asawa ni Betty. Awan pa'y mat kanunubyo na. Sayang, nubaruak pa'y kuma. Armag nanang, Anya, ang madamot nga minin asawak. Kun napudnuak ita asawak. Iso ajak tumaramid ti mangisukat kan kwa na nanang. wan ngam di kay pa'y mat nagkasarkin ni Ruta. Kan, kasla di nakamot timpagan ano. Sumingpot tumot lang day dyan nanang naadaman ng trabaho. No naimbagan akong. Hello, apay ngay mawag ka, Lucas. Kwa, kahit ko lang ay pakaamo ano imbagan akong. Kat, anya ko maita. Uray di ta kapila ngayon ni Nanang. Tapno da kadwa natan kaasim ni Nanang. Agmay maysa, sapay bakutan. Ha? Di nakpakadanagan dito, itao kayak lang dito'y Lucas. Apay nga kasla di nakmat pagan anon nga asawa mo rota. Di ka di ay ayatunan. No siyak, kailiw kan. Umayak ti tabalay tamot lang. Ay saan? Pumanawak no umay ka. Ha? Agyan ka pala di tabalay ni Nanang kuna mat. Tulungam ni Nanang di tabalay. Saan nabalikan niya, tanay ruwama kun nga agmay maysa. Naimbagan magaya man ni Lucas. Nakita ka na pan nakikon-construction ni Jedaya. Kas jela iti damo, ngam no mauma, agsardeng tumanan nga agtrabahon. Apay di pala gawid dito yung ngay. Kat naimbagan mo tan. Ibagbagana, imay kit di tay angam, dineret sakon. Imbaga kajak kayatan. Anya? Apay ngay. Naumakan kwanan. Nakapoy ti diskarte. Awan na pinta sa masakbaya kiti kasjak klas iti tao tatang. Mangnamnamalatan iti masuswil daw. Di na mo tagpursiging agbiro kiti kwarta. Kat agtrab-trabaho mait. Sala agsardang mait. Nadala sakit arik naan na iti bagina. Kakastalaan ta muna trabaho. Di na mo tagpanunot iti pamuspusan tapno bumak ng kumamat. Ay, yap, apal ko kadagiti asawa dagiti gagayam ko tatang. Naggagagada. Nalaing da dumiskarte iti kwarta. Jak pa napadasan nga inikanak iti kwarta day jay alukas. Isa man jakon. Di na kun kayat dirota nanang. Tulungan nagman ang mga ayaw kan kuana. No di na kan kayat, baybay amon. Ipilit mo kat tibagim kan kuanan. Uray, tadi kay mo't nagkasar. Nanang, Jak mo't la kayat, ter aramiden na kan ka. Ipadlaw na launay ti panang tagtagibasit na kan ka. Gaputawan na talgad at trabaho mo. nanang. Lipatom kit din, kat mga barwanan ka. Kan sumapul ka iti sabali nga asawaem. Uray tadi kay mo nagkasar. Nawaya ka nga agsapul manen iti sabali nga asawaem anak ko. Pilyum tong tay nasingput a babae. Naimbag nga oras mo, Betty. Ni, si Kamat Gayam Lucas. Sumra ka Agyaman ak, Betty. Imayak, ta umay ko bayadan ti utang ko ken ka, Betty. Pasensya no, medyo nabayag Ala, di mon samot maiturturugan ng date na. Bayadan pa'y laang aya. Kat siyempre utang nga ron. Oh, atoy. Makaamu ka nga rod Agyaman nak Lucas. Siyak ti rumbang agyaman, Betty. Nagsayaat ka tao. Nagpintas ka lang arudan. Nagsingpot ka bay. Ay, wen. Adapay kang runahan arason. Naapay nga imayak. Ha? Anya date na? Kwa, di ako nagpalpalikaw pay. Ngam ay-ayatan ka, Betty. Anya? Sininaan ako ni Rota. Kat nakailiw-liwag akmutan. Isa o panawanan.
Tapno sumapulak manin itagbalin akat ako na inay ko. Kat sika tinakarik na ak iti ayat bete. Sapay ko ma, taaddanam lamakin ka. Rota, nadamag maon. Agayan ayat mo't kanon dalukas ken bite. Wen atatang, kanayon ko ida makitang agkuyog. Kumayat ano kas jay, tasublatan ni Betty ti konsumisyon ko iti dayja alukas. No kasta, okay lang ken ka. Kawan, awan na sakit abakrang ko tatang. Kay kayat ko kidi atap no di na kung dagdagulitan dayja lalaki. Kumusta ti biyahem, Lucas? Mayat, na-deliver ko aming nga order dagiti customer ta, bete. Nasayat nga rod no kasta. Adda manen order iti sa bali a lugar. Agbiyahe ka manen, Lucas. Sige, awan problema, bete. Pasensya kan di ka makuyog nga agbiyahe, tama kumikumak ijay shop. Wen, awan problema. Kabaulak, bete. Pumigpig samot tan tinegosyo yukin ni Betty, anak ko. Nang rugi kay laidi iti basit. Ngamita, imadun ti branch jay lako yu asab-sabon. Adun ti dildiliberan niyaw. Wen nga ron nanang, isong agnayon kami tupay ti may salugan. Takurang di may salugan mi. Kaano ti plano yu apa nagkasarkin ni Betty? Plan-planwan minday tananang. At dala iliplipas mi a project mi. Numalpas day jay, isunton ti panagkasar mi. Napintasan ti biag dalukas ken betay anak ko. Bumakbak nang dan. Nagagat da kami ngagpadpada. Kendamag ko nga umadalin ti kasarda. Ay, mas daawak nga rod iti dayja alukas. Apay ngay akas jay. Apay akas day nga. Apay ngay di da kami pay. Nagsadot. Ngam itata sa balin a babae ti karelasyon na. Kasta unay mo't nagagat na. Ha? Awan sapay inananan. Marabrab yan asumangsangpet gapoy ti trabaho. Idinto ta idida kami pay. Diyay laagil ilad tararamidan na. Kat siyempre, naimbaganan. Awanan rikrik naan na iti bagina. Ay, sana mabalin ti kastoy tatang. Ilaban ko ti karbangak kas asawa. Siyak mutim mo ng asawa ni Lucas Dakdakkel ti karbangak ngam day Betty. Iso asyak ti rumbangay kasar ni Lucas tatang. Anya? Kalpasan ti panangikulasay mo kin ni Lucas. Kasta ti bagam. Numakan ko ma. Arig na imbakwar mon. Ngam ita. Kayat mo. Tagsublikan ko na. Naimbag no kayat nakapay. Ay, basta kasaritak to. Patsyek ngay ayatan nakpailaang dayjay. Siyak siguro tipilin na. Siyak ti kasar na tatang. Pasensya kan Betty ang masapol nga ibagak dayto kan ka. Kan sika ti pinili ka kasarita tapno masakbayam ti amin anya. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rota? Kastoy nay, iso ang nagsina kami idi kan ni Lucas, tadalabasit asaan may nagkinaawatan. Ang gagangay lang nga apat ti asawa dayjay. Ay, kunak nga agpalamiis kami lang, kastoy mo't tinamwak. Dinagdagos yung mo't tinagayan ayat bete. Ha? Kaya't kukuman nga urnusan ti amin kada kami kan ni Lucas, Betty. Iso apasensya kan o subliyo kun ti asawak kan ka. Tinasayaat. Ni Lucas ti kasaritam, Rota. Katnoan niya ti pangedeng na. Iso ti masurot. Ladingitek Rota. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Betty tay ayatek itan. Ta iso tinakarik na akiti pudno nga ayat. Nakitaken ko na dagiti sapsapulag iti maysa a babae. Kat kasanuak mutan ngay. Siyak muti mo ng asawa ma. Oin, ngamin kulasay na kon saan? Nalipatam daytan aya. Ay kwa, nagbabawya kon dayjay, Lucas. Siyempre, bunga la dayjay ti saan pagkinkinawatan tagasawa. Ladingitak,
Ngam umadan hindi kasarmigin ni Betty. Kat pangaasim tadi na kami nariribukan. Sumapol kamutan iti lalaki ang mga kasarkin ka, Rota. Tanong siya, saan kan apagan ano? Tiamok siyak ti pilyan ti ex ko, taninamnamak ngamin alav naklatang ure kas jay tinapasamak. Ngam na paay kan na ba inanak. Aklo nakanarik na kiti apal ta ididimurasan ti biyag ni Lucas kas lakayat kung tagsublikan kwa na ngam awan matnamnaman. Gaputa na ba inanak pimanawak nga ron iti lugar mikat nagtrabaho kiti sa bali a lugar. Kat itabala sang akpay lang aging gaita kat jak amuno makasawa aktupay wano agbaak akon abalasang. Pasaray malagip ko tinapalabas kat pagbababawyak tinararamid ko iti ex ko ngam naladawan ti amin. Alakastan ti gayam mo, Rota. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama, dir man ang biyanang. Kay kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, man nugalak pay, kat imbes ngaong tanak, saan tasup suportaran nakpaykit di, takanayon nakay kan iti kwartak apagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga ilayat ko itinapudno. Iso sikatin kasar ko. To sika talaga ti love ko. Kat apeng arod ngagsang sangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Nadungo, nasikaso, kan kang runaan itamin man nakahawat, kan siyempre nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan anyat sang sangitam aya. Isang sagit ang araw, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang tayo ayatek, tandaan na makalayon da ita. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinahan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Angie, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Angie, Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na labnak launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Angie, mapakawanin na ko ma. Dabasol ko kan ka. Ngamkit de, jak gagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha, mabuti nga ka mga ibagakin ka, Angie. Ang mga sila anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturog no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha, ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tungpaan na kanji. Dalugan na knuso. Kabilin na. Tapno maikarok tinagbasulak kan ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulang. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, kanji. Sino nga ron day ta, babae?
taga-ili. Namamok iti FB. Anya. Apay naramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kayo ti bain. Binartaknak na niya, babae. Sinulisog nak. Dandanibay kat itaray nak Ngamjak impalubos, tas ikatayatag. Anya. Wow! Naghimas mo tilinuto mo, Angie, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Angie, asawak. Mangan ka din. Kagura na ka di, Angie. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Angie. Ngamin, awan trabahom. Awan na ilipas mo a kurso. Iso amarigatan ka asumapol iti trabahom. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. Maikatak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ng agtrabaho ka. Kan naimbang no makasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam. Imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya ka mo, ilamlam mga ngaminan. Pakawanan na ko man bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysa kon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Ni, anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade, ti asawa ni Ranel? Uwan, sir. Asino kayo ka, day? Kadwak to'y anak ko asini ko ganda asawa. Ah, Loko, datang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. ay, adda di taunag, sir. Umay kayo, Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ti asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay, kwa, adu nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir. Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangagda. Tapno maamuan dati inaramid ti asawam. Tapno amuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga, Rod, sir. Di taunag, di tabalkon ti pagsasaritaan tayo. Sige. Parwaram nga rin ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita nakyo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang. Tanay, amumat nga awan trabaho to anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan to anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadi na kayat nga idarom ka. San ka di, sir? Didak idardarom, sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam dahi takarim rani. Talay, amumat asan kami abak nang. Uwan, tata. Alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan, Kat no isunto pa ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan di nasikugan na. Kat mayat no idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon nga agbabae jay asawam. Baybay amot ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani. Kat mabalod. Pangala akon nga itilamutak. Siyak ti agbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo't. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam.
Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilupas sa kurso. Masadutak ko namkit di taday tala agtungtung iti pagalistuam, imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay, awang nga ron masterkan. Adono kayat, masadot ka laeng, iso akas ta ti bagbagam. Limagasot yuman kay dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Ingka mangala iti bagas dita kusina, ado ti bagas dita. Kwa, jay red rice, tigatangag. Ay na, dinak man utu-utuan, tadinak mautuitan anje. Red rice nga, pambar mula dayta, pagtungit ko kunamkit di Saan mo, Alan 500 lang. Awan kwarta, awan 500 ko. Hello, Nanang. Kumusta daan di kanta asawa na? Iso da pay laang. Ay, katwa na anak ko. Kunak ngarod apanawan nan, ngam di namat kayat. Di na pay lapanawan day tanga asawa na. Namin anon anak babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pay laang, tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano ti putot na itirwar. Kasano daytan? Maksayanan at isweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywam man kit di jay adim nen. Ibagam taga-brood mo tun. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, Nanang. Ngam di namot kayat. Di na ka numapanawan ti asawa na. Ay, kaasila ang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot ka siyan ti bagina. Ibantay na mo ngamin. Agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan ang eskwela ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikan mo't di konsintidor ng asawa na. Kas di tiwagas ni Rani, tapno saan nga idarong kay Adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din ton rabi, nena? Well, tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Uwan bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni tararamidag. So ano saya at kamot nga asawa kanyak? Wen, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman ngag sikuga. Uy, di ka madanagan. Di ta pa'y lamabalin apwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitet pa'y laang. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Iso nga rod akanayon ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibiyangan itanyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Ladlaw ko nga rod dayta. Paputputak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang nga rod, ilimod talatan ti may papan kadata. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngetan. Ureg patpat nagak dito isugalan, plabya.
Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Diyak mabaling ta agpuya. Tabawal kanya. O sige plabya, mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya paylat sa pulag ayakat sa anak mat mabisbisinan iti sidong ti asawak. Maipay na mat amin ang kasapulak manang. Diyak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kong agtrabaho manang. Kan ora diyak agtrabaho, adda ti asawak amang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom ayang nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy-noyam ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon aya. Nalpas lang nga ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jayla suporta ti ubing ti habol da kankwana. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal tar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isarumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidek. Isabaybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko, tani. Kurang di binalon ko. Papanamanan. At a seminar mi dya Manila. Medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya, nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag, di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo pailang amin panawan di asawam. Total, awan mat anak yu. Huwag, mapasamak to day tayo, Loisa. Ngam urayan tati umno panawan. Sana bale, tamabayag maning agnaidak dito dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan tati umno panawin. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko. Lukatam da ito. Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akilaat ni May. Sigod-sigod ngamin, no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umuna, wano ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayin anya ko ma. Di ka madanagan, tailaban ka iti ama, karani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata. Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tar aramidin ta asawam. Tauray sakit kam-amok la itay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo lat tagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day ta tata. Kuna naman ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbud dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ko. Anya? Mariribo ka nak. Diyak amo taramida ki di anak ko. Sukiran nak mait. Diyay kumamat ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, jak amaw.
Nasaya at tadakan rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak, jakon aglibak bakit? Masikugmanin ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak darama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko ma. At daditan, nailaw anakon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam? Di ka madanagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wananang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun at timang pakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wananang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para itilamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan dayjarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Basan niyo na apay anabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpolong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit laang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray siya ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina? Di ka madanagan. Siyak ti makamo kada kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti apukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladag iti amom, Angie. Wan manang. Kan saan ako na amarigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang nga pagserbyak. Nasayaat nga rod no kas na. Kat nagsuldo kan. Wan manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasayaat nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wan manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang nga aldaw ko. No hindi pa ila kumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan, ti salun. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniinot ang nakaurnungak katadamot ta negosyok dito Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag kukankwana. Jakon nakiasawa, isang agmay sa aklatan ng agbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta, naragsakaklat ta. Kat itama kumikumak iti bakery negosyok, kat maragsakan naktan na pintas ti kitak iti dayto pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin, ya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.
Manipod ka ni kabsat sa tour saan napod na nagantintay drama? Dirman ang biyanang. May sa ako na balo kat adda dua nga anak mi iti day di asawa. Dua a babae amang martag. Nagbali na problema ak dagiti anak ko tawan dang ganda pa magbaga. Sikat dagiti anak ko iti lugar mi gapo iti kinartak da. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Laura, sino dyan lalaki akadwa masimmang pag? Ni Jimmy, tatang. Lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pala nobyong may nyamamom kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Ken, agdan na kamin. Ha? Agdan na. Agkasarkay pa'y mo't Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasan ka. Idagayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagay? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sa bali ti panawon idi, sa bali mo't itan. Ipada yun to, ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngumkasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kayat yaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwarm dyan ubyom iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit lang. Ngamne, saan at tila ibagbagayo ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwarta me. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nabayag ka din nga na nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa tor. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka day ti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasarta anak yo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abus-buson mi kumangag kasar, tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana a makikasar. No kasta. Isaw tagkad-kad nagkasar kayon? Wen, tata. Ngam na kunana mo't kitdi a planwan minto no umay atawain. Tapagururnungan mi, tata. Hey, nala. Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalain, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan apanawain. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Tatang, insangpet ko mo't tinobyok dito'y balay. Nagisangpet mo't ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw, tata. Kastamit Barok. Kas ka ni Manang, di kampay mo agkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal may sakit agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya? Saan ka di, amor? No siyak, kahit kung nagkasarta, ngam si kamot ngamin tagmadmaday. Kung namot nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawan na panaki asawa. No kastamit lang. Di saan kayo pala nga ron nga agdan na? Taurayam nga agtrinta ka sakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dya manugang yaw, tata sa taor. Construction, Lilia balasang ka. Kat na imbag nasingpat damat lang. Madlawat kiday anasingpit da. Ngumjaklam mo nuagin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat nasingpat di pa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo. Namo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabid da pala anagam mo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kidain. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amwaro, tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo la sumangputan. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na.
Sana nagpakadakin ka, amor? Kasangsangpit ko lang ngamin itay, ang naggapu iti trabaho, tatang. Tatang, rumara. Inaksukunan ta sawa. Agpaspasoko ni Jabangir Apurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo, tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Diyos ay Jimeng. Diyak lang mo Di namot imbaga aber. Ay na, sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok maneng tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Almoy the Drama. At day sundot na kabagis Josie. Uman nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakadwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, ano kukunyo ditoy? Awan, kalkalpas mila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo agkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan na kami din tagawid tayan. Makilugan na matan bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayong ngarudan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay nagbartik ka, Diyoseng. Bimabayan kang agbarbartak. Basit la. Ang amor lakay. Pagliw-liwaan la. Anyan tikas talangam. Agin inom ka magayam iti arak. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk nakno nabarto kakat. Isa pasensya kan anya lakay. Diyak mayaban di asawak amapan iti silid mi aber. Ureng nga rin ni Diyoseng. Diyak mapaturo ka, ber. Di na pa'y kaya ti maturong. Kinatang ko. Ala, inkay maturugan Jimmy, amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan yung ayaban dagita anak kau. Di yung maayaban. Tanukasta na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da tatang. Kasarita yung tuman ida intong saandan anabartek. Babaras. Barang da kayo ti ganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan deng ganda. Tatang, kasta ka na talaga aramid na Josie ken Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay nakastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Diyak amaw. Akas tagayam ti ugali ni Diyoseng. Oray siya kaber. Diyak mo't amo amang ginunggayam ni Laura. Adda kada kayo. Numaupay kayo. Babaraw. Kat panawan yun dagiti anak ko. Diyak mo't yun di basta sinaan ni Laura tata. Ta inayat ko ni Teusto. Ureng siyak, tata. Ay ayatak ni Diyoseng. Nga uray mamartag. Patyal ang mapagbaliw kong to ti anak yaw, tata. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Manang Laura. Agsyat ta kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang. Intid nila kay kong. Ala ngam pagsyatan tangay. Ijay star. Kauray diti balayan Sana bali tarimwaran dagiti asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod. Inka gumatangan, Josie. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay ngayak kasta ti bagam kanya ka. Anday ko. Pinagkapilag ka ngay. Sana mabalin na jak bumalas. Anay ko. Anay ko. Apay ngayak. Ay na! Gusto na itan! Anya kayo mutang? Agbartak kayo? Kalpasan na? Agapa kayo? Anya matikasta nga ugali yun? Di kay lagbay ni tikasta nga aramidan nyo? Day ta, Josie isuti mo na. Kasano ka nagsakit mo ti panagsasaw? Kung namadlan, asino ka kalaingan
Alam, pumanaw kayo, tatang. Tagis pa rin kami manitiday ta, babay. Di kay mabain ka dagiti asawa iti kastangat aramiden yaw. Nagsisingpit dagiti asawa yaw. Ngamda kayo, kasta ti aramid yaw. Baliktad mo't ni mapaspasamak. Da kayo mo't ababay ti araat. Agat arak ka manan bakit? Nagsyat ka manan? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan akon, tabasit laang ti ininom mi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo nga agsat ka, Laura. Saan anasaya ti kastangar aramidam? Madadail ti salunat mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kan naalas akitaan ti kastangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartak. Baybay ang naklaka di. Tapag palpalabasan mila iti oras kin ni ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim ta di mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpit dagijay. Sukunak kumaydan. Ngam di da pay mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan yaw na parbangon ti sangpit da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wan, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagiti anak ko. Ngam agpakpakaasi akka na kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang. Dinak dengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kanjak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa. Tatang. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunot kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun napintos at trabaho ijay. Dakkel ti sweldo. Ah? Wala. Basit ti sweldo ta dito eh. Saan tayo ang makaurnong abirat? Wan nga rod. Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wan, abirat. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Kat palubosam di asawam, Josie. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot laang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapol da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipaw itda iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingpit na kita asawa ta. Agpadadaan nasingpit. Un nga rod, kabuteng data. Iso an naswerte tang kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pawitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti iti da sweldo da. Pagliwliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yung ayan tatang. Katawan to pa'y reklamo dagiti asawa mi. Sikando lagi din. Kat saan kami matngagdaw-dawat iti kwartakan ka. Wala. Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga urnungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapol kayo kindi mate iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Lating itak, Laura. Ngamdi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nin ayati nagipulongkan ka? Daddadaulan nak dayta no asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di iti bay na. Siguro adda babaeng dita. Kit iso ti pangpangtadam iti sweldom. Ag sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang! Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoyda Drama. No kasta? Ginura na kamot niya asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimeng. Sininaanak pa'y kitin Ha? Ne? Agpada nga ruda. Ura siyak, sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpada tamanong.
Hay, mangipanagnak a kwarta lang ti kinayat da kadata. Wan nga rod, ta idi saan tan a pinahuitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagosan. Sumapol takid di mo tan itarmunta dito'y manong. Ah, Wan, amam, agpadagayam abalasang dagiti nagpipintas ababa kahit di tabangir a boarding house. lagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw alumablabas dito'y boarding house ta. Wan, dagi dyan ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat nga oray babakit dan. Kat nagpipintas da pay laang. Madlaw mo't a senior citizen dagi dyan, amor. Wan, ngam nagpipintas da. Nagsisingpo da pay. Kada lumabas da dito'y umisem da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ngam siga, amor? Wan apay kung asan ngay. Sana problema na itatawag. Basta nasingpay. Saan nga artag? Imbag no kayat data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag ijay puspuso da manong Jimeng. Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sumrak kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo amaum-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagusyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid na Jimmy kin Amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang yu, tatang. Kahit da kayo ngay. Anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yon ti kinaer-eryaw. Sino ngay? Timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo? Di kay kadi madanagan. Makiasawa kamin iti mabiit ka ni Manang Laura. Wen tatang, addan nobyo mi. Inlimod mila kada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda ka ba da iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng, iti kalkalpas akasar tayo kadag iti asawa ta, Hilaria. Wen ama ng Rosalia. Talaga apetat da ito apagtangan niya. Asino ti mangi pagarup, ama kaasawa tapay iti kasto atawan ta. Wan nga rod, nasingpot ni Jimmy. Iso apatya kajak to agbabawi anak ki asawa kan kuana. Oray ni Amor, manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid tayo dyan lugar me. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katwan kayat milaunay, tapno makita mi mat ti lugar yo. Wen, tapno makita yung mat lugar mi, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sagpaminsan lang. Mangan tayo pwede ti restaurant. Sa tayon to agawid, honey. Wan, honey. Maikawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atiddo. Oh, dito di pagtugawan tayo. Taisumot bakante, Josie. Wen manang. Ha? Manong Jimeng, dalawra kan Diyosay tanda dito abay tayo alam isaan. Ne. Unang paisaw. Ha? Amor? Adda kayo mat dito eh. Oh, da kayo matgayam dayta. Jimmy, amor. Ha? Oo, Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumat ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damot dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Banjo, asawa ni Josie.
Emilio, honey, iso da Jimmy kan amor, kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan mi ti makamammo ka na kayo. Kastaman ka na kayaw, sir. Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka dagiti eksyaw, anak ko. Ah? Anyat kayo ti asawan tatang? Lalakay, tinakyasawaan yaw. Kastamot laeng kada Jimmy kin amaw. Takataebak sa dagiti inasawa da. Un nga rod, asino ti mangipagarup akastoy ti agbalin agasat mi. Uwin nga raw. Ikitagyaman tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isem ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo mi nga agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo't ti gagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kaya ti aginom, makaumat ti raman na. Nagpait mo't tan. Uwang nga rod manang, nagsabang. Maragsakan nakpara kadagiti anak ko, tati amok awanan ti panagbaliw dangam, nagbidutak, ta isuda pa yan ti disnodo anang isardang iti arak abisyoda. Katita dan anak daket naragsakdan asa nga pamilya, kastamutan kadagiti eksda, napintas matan ti panagbiagda. Katita dakkelan dagiti apukok, kat agis eskwela dan, alakastan ti gayem mo sator. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod ka ni kabsat mo na saan napud no anagan tintay drama, dirman ang biyanang. Kaya't kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kaya't iti udi na maamwam no asino ti nagbalin nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayadak. Saan aya? Makauma mo tikastoy. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Diyak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwartam mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwan yung amin double kahit mo ta. Tapos saan na mabitin di ko tayo. Kanya mo tindi kasta. Welcome to Jenna Almoita Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dahil man o, nakatakder ijerwardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plansak abuong Grace. Tarasam! Tarumwarak biit! Ni, mapanamaya. Basta! Adala pa palan mi biit. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yig mo nga rodan. O niya, napsug kamot laang Rodan. Napnag ka. Wan mo na. Thank you manila niya. Mababay na kan. Tasi kaakanayon ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kami ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwartan dito restaurant? Wala. Mapantay Jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no love na love ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige. Kung naktubay kahit. Nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita yung gade. Nakasil to'y nakangin na abrang ti pantalon. Aywan anya!
Eksakto lagi di kanyak na ito muna. Da ito iti size ko. Kaya't ko titela na. Ta stretchable. Wen, napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay kat alain ta bayadak rodan. Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gumno pilitin na akit alaag Sige, alaan mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, rodan. My love! Thank you nga Roda. Mona, my love. Ha? Mayat day di sapatos Paris na day ito pantalon. Wen, napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day sapatos. Gamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano ay dito sapatos? Saanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmot ka di Sige, gatangan ta daytan. Tapno da Paris na tapantalon mo, rodan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mo na ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat, manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka mat lang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak mo't laeng, ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ni, apay nga aglaladot ka muna? Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo ti dadya nga rudan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka munti kanayon nga rumwar, tapno hangka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawon bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka. Wen, promise. Mano ti utangam aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngamne. Palagipan ka manan muna. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Isun sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka kadimadanagan. Ang Muktar Aramidag. Promise. Walang manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita muna. Day talang tinadiskitarak, love. Ano, sampay lang ta 5,000. Nayunak to no makaurnungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod di order ko. Kasano day tuyol ngay? Agdiskitar ka Anya ka mutan? Anya nga minti in order mo, aya. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Daw rayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ay, sige. Urayan nak nga ron. Tay nakagdiskitari tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitain ka. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, buludak man ta singsing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Alan buludak ta singsing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak dayto itanabalor. Amumat numano ti presyo dayto kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laang.
Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawon na. Amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Bulutok laan. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamid ang pailangay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katatakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Ha? Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanagan nak. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay nga empadawat mo jay kakaiso na sing-sing ko. Inay aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day di tatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak mo't nga mininamnamang itaray na di sing-sing. Daytan tumot tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay dyan. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat ngamin ngay ayatin nak. Nagayhatak lang mag. Diyak pulos ni namnamang aramidan na tikas-tikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldat mo gapu iti lalaki. Ay naawanan, kasano da ito yun. Inlakok lako maidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga iti reknamtad tamo na. Duwa nga bulan nante 5 bas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan ti damag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso ang hustumat. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main lab kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pala ang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kitam ka di kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mo't nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga na makita day ta nagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko kan ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable tikas ng ibang bagamanso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tayo. Sige nga Rod. Balasang ka di pa dya kadwam, Mona. Wen, agpata kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Lusyak, saan ka man luloko? Managayatak muna.
No ayat anak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman ak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinarakan niya mga kayat kamot ngamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanya, manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim at ilimad tapay laang ti panagsinsin na rakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tiginanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang inted mo kanyak mo na. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay lang. Basta bilin ko ken ka, ha? Di mo ibagbakakin ni Grace sa gayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day tiyay. Nagaroon na maamuan na nga umututang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matungpal di kayat mo muna. Jak tupay unay kasarsarita di gayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulok kwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day taken ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigatin ti panagkita tanya. Saan mabalin? Sa dinutan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan dak Mona. Saan mabalin? Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello, nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa kas dito dyan, Grace? Kasla dilim-limang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan da iti mawag kan kwa na. Surotak man itinalimad, tadenggak ti pagsaritaan da. Jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok manen na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko tinasayaat. Surutak ni Grace it sa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya? Agdan na nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umununa. Sumarunon to Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae. Kas talaang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami matngaduwa. Wen, ngam duwa ta ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Uy! Han man nga tilay bagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! Tita kayon. Uy! Marso! Uy, agure ka! Hala! Di maray matan! Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Uy, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon nyo ni Manso. Ti amo kakat siyak lang ti Darleng na. Uri siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at hang kumat nga amo nga da kayo. Naglokomat na dyan nga taon.
Ay, pinagidan na takit din. Wan nga Rod, awanan bain. Sa pinagado ti utang na kanya. Inututangan na ka? Manungay ti utang na. Adun naurnong ti utang na kanya. Iso masapula singirak. Sika ngay, di na kainutangan. Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? No kasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inut utang na kanyak Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na, ang sakit yung ulo, Grace. Manluloko na dyan lalaki. Awan nga rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan didigraan. Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. At dalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mangasawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay may sakanton. Awanin kadkaduam, ading ko. Grace, ang padatan na bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ang makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapoy ti kasdi nga nangyari mo na. Ang padataan. Nagrikat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpati biyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takasla mas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Paysoan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumak ka, Grace? Ay nahang kamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasing pat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga Rod, agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ro ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga akaalaan ta. Maya ti tempo yung tanga duwa. Un nga Rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga Rod ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton.
Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katuan day talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga mo na tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagden na kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Gatita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida iti ayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo Mona wenno Monyo. Ala kagayam, di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno nagan tintay drama, dirman ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang. Kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababaan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanyak, kaya't mangtaday ti tulong kanyak wano iti pamilyak. Rugyak man nga ruod ti agsalaysay. Nyamit dagituyan. Yaman ti pagpupungtutam gitan ay atune. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan na yun, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbis adya na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupikupik. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka, kababaeng. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga daiji abroad dagiti dua nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut meten. Ado ti abut-abut nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Ado ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ibadom daytan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasta tila nga ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbayin son niya. Anyaman ti problemam ayam tone. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pa'y. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas, kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka, sukatan mo tinta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kit oray tayo saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, sunya, pangis mait. Tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mat nga raw. Kanta Bram, matintinag tayo strap na. Anya mat ti kasta itsura mo. Kat anya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado me. Day takit ti paglaingam sunya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam.
Saan mo't nakakaasi dagita apukam? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malalaya, mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw, ultimo chinilas, awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay mat nga rod ason niya. Pati dagito'y apukok, malnuris dan ne. Tawan mo't makaanan no daduma, pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irig at ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kabsat. Anya? Mala, tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyaw. Kan mangyawid kay to kadagijay insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonia. Ay agyaman akinso, nagsaya at kalata akaaruba, saan ka nagbaliw kabsat. Anya dagita insangpet yung ay. Sa nga bayon mo't tabinaklay mo, Sonia. Inted nito ni abalikbayan, kitaam kat naasyan ka na kami, iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay. Dildilata, bado, chinilas, sapatos, kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar, inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka, ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonia. Anyalat sawan dagiti taon ngay. Siyempre, panunutan dabay-bayan kayaw ka dagita pukota. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak nga agtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang tamangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni lulong. Adda ka di urnungan yu, Lola? Adda kayat yu agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton akwarta tinaurnong mo. No sabali ataw, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapam, Sonia. Bakit ang ka? Kas tagat ibagbagam ni tapo ka mo. Kat sika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding-ding ganti bagbaga talulam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoida Drama. Dumagas ka no da ay da ka nakak dito'y balay no madamdama. Ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Ikatuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamerienda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay.
Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pailaan. Kaya't na kayo aparamanan iti native a manok ni Uncle Mo. Iso amangan kayo. Ay ka-thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagitoy daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Aywan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kas jay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kasta aya? Nabayagdan sa amot na ni abroad, auntie. Apay di na pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen ay da. Iso akakaasi kami mo't. Da kami ti kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtudak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman akabalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Auntie mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kan, ay na, nagpintas ta bagmoon. Bagmo day ta ay da. Ah? Ay, uwan, auntie. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man ti nagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yu ay, auntie? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga eko bagan tapang ikak iti karga tabag ko, auntie. Ay sige balasan ko. Ado ti ikubag mi. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudumot anang tad kanyak. Imbaga mula na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmanggag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas ti bagna. Idi kwan inted na mutad. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mutag. Nya ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat matikastan ngam ti agimbabak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itagnanayon kat adama itulong da? Tadamot ka sa pulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa ikat asika da itasarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Ne, ason niya, sikaman gayam. Anyat umay mo gatagan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yan nalais nga ya? Kat, isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano ija abroad dagiti dua nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kapsat.
Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit nga min ti sweldo da ijay. Kastaya? Huwag kabsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kabsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apukok. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay? Jakman ammo. Kas jay kanu ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sedan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti katangam? Ay naagyaman akmanen kabsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Hala, awanan yaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong, wano presko abangus no iso. Salamat, Inso. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ading ko. Wan, tani. Kanain mo tingag sakit ti tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Tsak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor ading. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at ket di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, adda kay mat ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wenanti, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan ang nakapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Apay nga, auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan, auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Aduma nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan, auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga iladagos. Ay alang arod. Diakon igatang iti merienda ti ited mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sabali at talaga no ado ti kwartam anya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat, da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman nyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan? Jakmat na si putanan ana itugtug manin ti awawir kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtug jay awawir ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes, ma'am! Coming! I told him many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa. I
I'm done! Sorry, Ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that! Enough, Aisha! It's too much! Nanang, Ay sa! Adakan! Nagawid kamot gaya mo nanak ko. wala nang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay. Ala. Sumrek ka man pay. Nakabasol lang amin, nanang. Basol ko no apay at tinirminate dak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't ngamen? Iso asak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka nung nga agawid. Agsakit ya anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho? Iso apagawidan dan. Anya! Anya't sakit na kanungay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang agtrabaho nung napigsa akon. No agimbagak pa'y Anyat ko na daaya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan oray iti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung palam. Pati di kapsat mo na terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrikat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko akwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Apay asyak. Tilay bagbagam tumo ti day. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga ado ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya ngay, di pimaysan. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya ngay, pimay sulaka nga rudag. Si kamot, nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Inamamiris ko dagiti imbagbagat asawak katwan at dabasol wano kamalik tahus to tinakuna na kanyak. Aklo nagmatkit di tibidot ko. Amo ka sana may parbang ti inaramid ko. Ti panagpamarang ko nakakaasi tap no makadawat aklang iti kwarta ti pada katao. Banag apagbababawiak. Impagas mi nga rod ti lalaki nga anak mi kat kaasi na iniino tapimigsa kat idi na imbagan nagabroad manan. Kat timat babae nga anak mi nakiasawan kat pimanaw dan iti puder mi. Alakastan tugayem mo Sonya. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.
Manipod ka ni Kabsat Aleya saan napod no nagantintay drama? Dirma ng biyanang, siyak kan tigayam ko ti pagtarayan ti istorya. Ada ngamin nasingad agayam ko. Ngami din nagtrabaho ti syudad kat idinagawin sim mabali ti ugali na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Hello, Mami! Ah, ne, sika maghayam rin na anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Una, tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dakman amang isirek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para laan ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asauro, awanan dayjay. Nabayagan asininaak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot dayjay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamat a marigrigan. Kasino nga rog tinobium itangay. Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Nagadumag ngagpaiso ti alahas mo nanak ko. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot a kwintas maun. Apay di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin di tatangad mau. Saan? Mayatupay? Nalagan laeng? Kanuray talapayag mau. Napuno mo't ni Taritos. Talagaan ni nayunak ti tebeng to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagadong aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya melang tay sigud nga itsuram. Tay simple ka laeng. Tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya. Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Aha. O, adoy, 2,000. Inkay makitsenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Da kayatin dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangpet ka matgaya man rin Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka Blooming ka nga min. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wan, Aliyah, negosyante dyan nobyo. Ha? Kasta aya. Akat makiasawa ka nga Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiitan na panawan. Kita mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat mo Rina. Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak tasyak ti bride. Kuna dyan nobyok, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat mo Makapaapal ka Rina. Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Wan, adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo na. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ruti ka sariungay? No saan nga itaabulan? Intun sumaruno abulan, Aliyah. Kat itapay lang kat kablawan kan Rina. Naragsakak para kan ka, friend. Aklunan ako ng Aleya. Tabayag matbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat siguro ti kinapudnoken ka. Tatalaga adi ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay,
Kaslajak pa'y lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga no aklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Jak pa'y kayat. Kat planunta na yung bagdaytaan. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tantoan na impag. No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan nakkuman. Kita ang manjagayim mo. At dan nobyo na. Iso nga aklunan nakmutan. Ala adamot kit diriknaken ka Bert. Linlinayak lang nga na imbag diriknak ta narigat agdarasudos. Ngam ala, aklunan kan Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kitikas taunay. Mabaling ko kading agkantid ako ulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mon kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Nay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa yasimbang put ka? Ay, iti na minsan nakalman, anti Openg. Ay, pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, auntie. Ay, wan. Nangyagak iti daing. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mukit kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramiden mi. Di na kayatin, auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin to pay. Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat di yung arod kayat to'y daing. Saanon, auntie? Itod mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isopay ti paglakwam. Ha, ay kat alangarod ipadawat kulaangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, ha? Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin ang naggapoy ti doktor. Alak, una. Ibagam adagos kan kwa na. Tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itantan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta. Tani, masikugak kun, James, honey. Wan, honey, di ka madunagan. Apa man malpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti paragkasarta. Kaano nga rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta Rina. Di ka pa lang arod umay dito syudad. Taagin na ka. Aywanam ti sikog mo. Uwan, honey. Kaano nga yung agawid ka dito, eh? By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayag tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayam ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oh, thank you, honey. O sige nga Rudan, taadda pa aramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Alea. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat ikay balay. Ay kasumra ka, umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaan nan. Ay, sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyom, ha? Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak, pinawitan nak man ng nobyok. Gimatangak iti ado nga electric fan. Inikak amin asuli je balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyam tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot dya inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong?
Sino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya! Ay na, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriend. Anya nga tinapintas ang masakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo, nukas kan kuana ti pagtinagam. Ah? Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan serbina alaya. No siyak, jak kalikaguman tibak ng anobyo Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklen minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam na siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Kat maragsa ka na, tain-inutin ang maipapaay dagitang arapaap ko, babaan iti nobyo. Uwan ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti padam a tao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbihit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili, tama ka pang panganak iti pizza. Day, papanan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiya, Nana Openg? Nay, mayat Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapul nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan. Ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamon na masikugan Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Ket matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umay abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek na rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Kasi ka, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbaetan nyo? Masikog kan? Advance launay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasama kiti nagbautan mi. Nga ta? Ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan met na talgad at trabaho na. Makitangtangdan met la iti kumkumpurmi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y met kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y met nagkasar, alaya. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisem mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbagan ni Rina? Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta ka leya. Sana. Diyak ugali ti kastahan Amuman niya, nodda negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko tarapap kao. Tapakita akman dagita katatao. Pasensya ka na. Nung saan nakabak na nga leya. Ngamda ito ti may pasigurado ken ka. Aramidag ti amin nakabaulak. Tapno mapapintas ti biyagta. Ikarik mo ta makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong ta itirigat kan ginawa. Ngamti kayat ko. Agkasarta ko man, Alea. Ah? Ay katadakan ka dayta. Tano siyak,
Kaya't kumuten no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin iti kalkalpas akasaryo alaya. Ang nahimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarkan ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay, no siya, saan ang mabalinti kasta? Masapol agastos amin ti lalaki sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawam. Wen nga rod, naimbagkan ka atabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timan no abulan ngam di ka pa mo ila nagkasar. Dakulon ta si kug mo. Mabiitin, Alea. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. Adda ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mat ti mabalin atal kan dagiti dadakkel na. Kasta aya. Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na, Rina. Awan magkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maginggay ta. Di pa'y imay apulos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita apulos. Di kay madanagan, taagawid ka no dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Naagpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maisa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran genobyok. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso mat ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na. Nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, Alea. One Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabrod takit di adwa, kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Wan, Alea. Katinton agsikog kan, agsardeng kanton ngagtrabaho. Tas yak tulaan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng, umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, taada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dagiti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen na mapanagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulana ng tanak mo ng maginggay ta. Awan latta ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo matan. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yun nan. Di na la may remedyo mati may sawan no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko, tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. Kat, kumustadan ngay ijay Manila. Paggigyanan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awidag nga rod ida takailiw kung dya apukop ng busy kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na dya anak na, aginggang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita dya nobyo na. Ay, wang nga rod Pati takasarda na itantantanon. Awan sa mapasamak akasaran. Adamot siguro kabagis. Talaga siguro asaan da pa'y amasango. Tangay masikog kan, Alea. Agawid ka na dya Pilipinas. Tas yaklat tantag trabaho. Wen agan-anad ka kanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka. Agan-anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay.
Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamaysam kit di timang taripato itagbalin nga anak ta, Alea. Dinak pa kadanagan, tanapigsa kang trabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kayat ka tulungan, Bert. Sa anak namin ang nairwam nga awan ar-aramidin na. Ag-take out akman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang, nana. Anya masida ti kayat yu aya. Day taman dinengdeng kan prito abangaws. Ay, mabit lang, nana. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mga awer. Ninanang ko, nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yun dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaan tagtultuloy akastoy, nana. Wana, manayunan to pa'y kay di ti kustomaryo balasang ko. Oh, ato yung tigat katangan yun, nana. Magyaman na, ato yung matibayad ka. Ay, Wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpamanila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na, nana? Saan pa'y? Busy da ka no? Duan tanak da. Ngam di da pa'y lama panunot nagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo tibagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot mi di kalman. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitado ang anak mo Natiltil da pa ikit di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami kat nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikapay mat. Haman, Alea. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, baknang di asawam? Hay, idi ngam ita sanon, tanakabalo dun. Ha? Ape nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko matgayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalain nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagitoy anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso nagkasang tinagtungtong palan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, Alea. Nakakaasi kamitan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Kat, sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumet gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipatamon dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam mali tayo. Maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at alagan. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tayo dasaran kayon iti kanan nyo, Rina. Nariknak tinalaw sa panagbabawi ti gayem ko kat na asya nakankwana, iso da kasapulan na nakasaganak latta amang tulong kankwana. Tauray kasjay tinapasama kiti kalabas gayem ko latta kat sidadaan naklatta amang saranay kankwana. Nagtultuloy mga ti kinasaya at ti biyag mi nga gasawa kat itaadan talo nga anak mi. Alakastan, tigayem mo, Alea. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day ta pakasaritaan dito'y drama tayo. Madang Biyada! Musical scoring.
Ailey Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayem yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod kani kabsat Juana saan napuno nagan tintay drama dirman ang biyanang. Saan kami abak nang ngamgaputa kayat ko padasan tirik na tagbalin abak nang pagparparang kadagiti tao nga daan kami wano adu ti kwartami. Banaga pangungungtan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo rodi. Tarimaanan da nga ron ti balay apapaabangan da. Papintasan da kano. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro Palawaan da. Kat papananta ngayon manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Himbag pa nagjibar kadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano? Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, uray man mamin lima nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay tabasit mati swildom. Unak ngamin nga agabrod ka tapno dolyar kumamati swildom. Adda nga ron problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis tong nga agbiro iti dakkel nga mani Saan mo takasta? Bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sikakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Ta agdiskitara kiti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwarta no kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kaya't ko kung nag-business ako, nagnegosyo ako, di ado ti tao hak. Di ako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mala, tulungan na ka mangisira kadagito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikastoy nga ag-inalis ti tao iti pag-ababangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro na ito panagakartawana. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din amang isimpa kadagiti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainan natamutan bakal. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alkohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa aruba yan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ha? Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay kat. Salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga rod. Ngam paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan man ti kaaruba mi. Kan manayunan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit, bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita bakit? Awan ti okasyon.
Apay masapol nga da okasyon aya, santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod, the more you give, the more you receive. Ay, katala. Makaamo ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. Wen atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti mangi-share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay, gat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami, itinaparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me, iso nga agibi nga kami matabasit. Anyat linuto mo si Juana. Ag noodles tan tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? Adamot karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya? Impadawat mo amin ang Japansin? Katuan ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Urawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay nga kasta ka? Apay mayatag imimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Juana? Wan, mayatag balin na naparabor. Saan mo siguro apa nagimot? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sa balay. Data, mabisbisinan. Sige, ikanak nga ro din iti kwartak. Tainak gumatang iti sidanta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagat-gatang ko idi kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang ang nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungad. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, gumatang ka man iti lakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko nakto mga minkan ka ame. Much money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dato'y matibayad ko. Ay, mabiit lang ang tabaryaan ka, madam. Ay, haanan. Bagi mong databarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka? Wano, negosyante ka? Ay, haan. Awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaruno ti project na. Kan pensyonada dang parents ko. Isumot lagayam, Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay alaman nga rod, Juana. Tangay si katina paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga rod. Data lang aya. Barbarya mi lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo habang agi-istorya tayo. Engineer gayam ti asawa day ja karuba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Iti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag Tagalog kas kada ag English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiloko. Ngam diritso met ti panagilukano nanukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da dya akaruba. Naparabaw. Managparanaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. No, damaganda te trabaho kat engineer ko niya. Anya? Engineer sa asawang Abay, anya man timbagbagam kadagiti taon aya. Engineer nga rod mo da nga trabaho. Tagrup-rupa ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga?
Construction worker? Engineer? Ijay sigod ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin ka dagiti ka aruba doktorak. Anya mo dagiti nga ibagbagam ka dagiti tao ay. Ibagam ka di tagpaiso. Nga kung constructionak lang bakit? Ay! Engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, apo engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, sir engineer. Ay, anyat gatangam. Kwa, adala ko yato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos. No adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan tigat-gatangam, sir. Timuti bahid ko nana. Kandi da ko maawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ako ni Gistor. Kababain? Uy! Proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam ti agbalin nga engineer. Nga ora kastala nga wagas. Ibagam man ngamin tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatyanan. Ora ibaga ka sa anak ka engineer. Di dapat yan. Ibagbagada kit di ahambelak kanon. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta, baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka dagita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa nagadaw? Itad ko nga rod iti karo batan awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Iso nga awan matante may padigo kanya da. Nya. Gimatang ka iti ado. Tapno adala ipadawat mo. Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay na, nagsaya atan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga gagarak tigi matang iti ado nga puto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaraw ba. Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga rod dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtid kay ti duwa nga kilo. Ngamhang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ro dag ije fruits me. Kanuray dag ije vegetables me. Malunglong totan ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawat akto no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti day ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang dapay laeng. Apay nga awan balay da. Wan nga rod. No agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamat nga rod ti pakas da awak ame. Wano, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo, Awan bibiyang tay ditan, Tinapatag, kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti sweldo mga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kin kan. Tas siya akong tigumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Ano ada sa bali nga pagremitam iti swildom? Awan. Tila pang igat-gatanga mo't ngamin iti kwarta. Igatang mo iti nagado amakmakan. Sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so. Katni, agab-abang tabay. Nakautang ak pa yun kinukumparek. No kasta matla nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya? Anya sina nga ibagbagam mo? Total kat marigrigatan ak matlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang.
Kahit mabalin mo ti gumatang ngamin no kayat mo, tadamot igatang mo. Basta dagiti san unay anangina. Sa bali mo't ngamin tigat gatangam. Dagiti mo't ipadpadigom tigat gatangam. Katap no maduti gagayim ta. Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan ka na yun. Gamno awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isaman. Labas-labas handa ka lang. Katbay ano di da pumansin. Problemam ayaday ta. Pilitim kat agbalin na baknangan nga oray saan may. Agpampamarang ka nga ado ti kwartana. Nga oray mangurkurangis ka may. Agpanunot ka mamatwana. Pagregregatak ti matmatgadak. Eksakto la apagbiag ta day ta. Kan pagabang ta. Suruam kumamot ti agimpad ah. San akas ta nga ipadpadawat mo lang? Ay, awan nga ron ti mabalin. Nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga ron ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat no masabsabat da kay tarwar kat perme nga isisam da. Pumansin da. Sarkas ka da madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan ah. Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ay, nakaumay kamot. Juana, itaman pay. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga dati kwarta yo. Taadakat nga ron ijay abroad agya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ura daday ja abroad. Jakag daw titi kwarta kadakwada. Tamok tirigat dayday, balasang kaw. Umutang ako may ti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag fishball kas kada ag barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas kaw. Ang mala. Bulodang pailangan nga road. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isango ti boarding house ta Rudy. Ne, naimbagman ta nakapanunot ka aglako. Una tahanak mo tan nga ikaniti kwarta. Nangalami ti nagpuunam. Inutang ko kan ni Antek. Mala, lalaingam nga ro taglako. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, ti kasta na panunot mo, bakit? Aping aglako ka nga, Juana. Nagadulang nga ron ti kwarta yun. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awan tar aramidan na ame. Iso nga aglako-lako akman kiti. Pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ron din ah. Ha? Wen man, Juana. Uray ta adot kwartayo. Kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Talaga ang nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, Juana. Ay, anak nga makalakotad ta nalugi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkudkudan. Kababain mat nga rod, no hang ko nga ilibre isuda. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan, Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At addamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mangpaay kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, po, tagasal. Agawid talaga dyan probinsya no kastaman lang. Manjak ijay, nagrigat ti biyag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay, nagbureng nga rod ijay. No di mo kayat, agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay,
Pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulong ak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan aja asawak ijay. At iti basit abunang. Dahil ito sa ram, wana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan di talon, tamulaan ta iti aba. Agmula takid de, bareng tsumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka, no di ka makaibtur iti rigat, agawid ka ni di balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ibagbaga Rudy mat. No di mo kaya't ang mga sawa kiti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam, tagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong iti rigat ken ginawa. Gaputay ayatek ti hasawak sa nakapimanaw iti balay mi. Narigat man ngam inanusak ti nagtrabaho iti daga, tano dya kag trabaho ung tanakmet ti hasawak. Naglabas dal daw na irwamak met lang katita sana kon amarigatan. Panaggarden nga rod ti pagbiagan mi kat no maminsan tsumamba, no daddumamat malugi, ngam kit di saan kami mat ngaglangan namangan nga uray kaskasano. Alakastan, tigayem mo, Juana. Ala gagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.